one year de bia meka na sem me mai teacher young boy ofri Tanzania no ofri no so no ofri ahemfie kese te se memfa de se asante hene efie aboy bi timi de hene e wo kuro nim o timi de hene a oduru ni kuro ma ye chia no a ye boye mu ase ni ye chia no wone ne papa ni in the hosa and o jahini ne ho ene in the hosa ye adwuma ena se wone sofukum yi na ye adwuma na wo hwe boy no se di wasi akostu akakra bi no aye doctor a wo nim die obi na no wo kamrofo be kase ye wo ni kroma nso wo fi ho ne bae se wo boy adwuma no wo Africa ma ba bi ko ye ti no tum kura bi ebi e wo nyame asem nti ena awrade da sande ne ba ha no boy ne slip boy genuine Christian. Onana oko sorry no one of the branches. Now some of them are done to force of war. Omo babe dada no say oh ubenya say wo tufi ho. E say no krusi omadane. The guy run abrantio and who sisi ne ho so wanya ya na meta kasofu kum yiba no o no na ramfo no ono na sofu kum yi ankasa fa fon frɛ no sɛ wo kasa me bana sakra dia magiadi Daniel wadamfo wa sakra o si daddy this one day eye no kre madamfo na sakra I can't hold my peace. Jesus Christ, yeah, that was sick. Nyame no kofo animunyam ne ayeye. And as ye nkamfo nkam din. Ene da yuso ye da wasiesie e de amaye e yope no amaye kwanyase metna. Erade mi jaye me kra ne mi nipadua shonsa. Mi ja metiefo nyina nso shonsa. Me mpai bone se ho nkonkron be fa mi siu na so ne kasa fa mi mu ene da de opese yete ne erade ka kire. Mi ja metiefo nyina shonsa me de akoma bi a shonsa. Ene da di kyese wote asem ibi. Erade Yesu Kristo fa ne bra. Me de mi ye nipadua ene ntontra keke. Nkonkron be ma me nimdie ni nyansa. Nti ase ni hunumu wo wasem mu na me ntumi ne oma enkasa ene da. Me da wase nyame no kwafo so wadi konim wo ye ne erade Yesu Kristo Nazareth ni nidim amen. Order for me more kwaba. Onyamisha so God bless you for coming. If you kasa mama no choa say no me ni time kire say pempenzo ayedru no any little chance I get me ba betena say na me no edi enkomo na se de me hu ni say nipa ne bebre wo beti sofo abrochire die wotu a wontimi nsum nyame okrum ha die woti a wontimi nsum nyame krum ha die krum ha die nyasam kituo hwe abrochire nyame som mo kasa ni nyina ore mama mo 3 months wa ujidi sa wotena krum ha ntimi nsum nyame kofi yes wa ufi se boni bi chichiro wa ha untimi nsum nyame wa abrochire go back home. Hello, because enough of abrochire die nyasam kito abrochire die nyasam kito abrochire me se boni wa ha me se wo a wuji tum sa abrochire nyame som untumi nsum edin no se de be ya wo kra nyere nti go home. So obi kase wo ko Ghana ene me be papa nzem bi mu so obi kase me ko Ghana ana wo hie obi wo so me ye Ghana ni a ye be hie abrochire obi aso ye Ghana ni but ye nyetru Ghana krum ho so obi a wo ba bi a wo fire ni ba bi wote ana me bo se ye nyina ye hie mu abrochire ni ye bo ye hie mu wo ba bi zere ya na Chicago fo ye Ghana fesi
no mo they call it Ghana Fest. Obi a obi hia ne bia no o se me ye Ghana ni. But ye die nyina gu plane nim say ye ko Ghana. Ye nyesi Kotoka International Airport wa. Obi a wo kura ofrim e wo Ghana ho. Ana meboa. Se plane nya landia. Obi ko aboabo. Obi ko zabunzago. Obi ko de say enyinahini. Obi ko kasapin. Obi ko de say ebunu ifu okruma. Ebunu mem. Obi so konzima mem. Oti ase. Ebi so ejina nkran ho a. Ebi so ko kumase. Ebi so ko sunyan. Ebi ko tepa. Ebi ko joso. Obi a wo ba bia okro. Na se wo sa koduru kro no musu kra no esa wo ba bi obi a etie. So what you say? Se obi ka se Ghana de Ghana ye de Ghana ye kama. De wati spinters any trasako. Wo describe wo be describe Ghana any de wati zongo enye peda. De wati aboabo any de wati trasako. Omo nyina ye Ghana fo. Obi a wo ba bi wote. Si ye de wati aboabo ba. Ni ye de wati zabonzango ba. Ni ye de obi a ono so ti trasako spinters airport residential. Ye do metna ho so obu describe Ghana obi a de be ye different. Ana meboa saneti. Ye ya na ye tie ba bi abrochire mfre ye na ye ya ye se ye ko abrochire. Eni aba be du krom ha. Se ye betna abrochire abobra. But de biara da ye nka kro no ho asempa. Nesa ahanya dia eni ye tete ye den. Na omo ye ka so a ni ye dia fra ye nyina. Ka hu so obi a wo ba bi ote. So what you see, obi a wo ba bi obi be kasa bruchi nye me man no to me kasa bruchi ye good pa. Obi so be kasa o abruchi de enyenyenyenyenye me so be kasa abruchi ye good pa. Obi be kasa abruchi wotu wa untimi nsum nyame me so be kasa abruchi wotu wa na utimi sum nyame pa. Why? It's because obi a wo ba bi ote. De bia yi nuanum Ghana fo fafo a. So obi be kasa tia bruchirefo a nwa menua yi mu bi mo na mo de yenam. Baby a wotie na ehonye no doesn't mean say baby a mame no to wate nye. Baby a wotie na ye fa nkofo bo adwama wo street so no doesn't mean say baby a sister akuate no sa na hote. Nti baby a wotie na enye na se wotimi ntra ho nsum nyame a me se mama 3 months kan ho kofie na onkwanje amo na kakakra bi na Yesu aba. De bia mo complaining abrochire nya nsomotim. Uti ase abrochire nya abrochire de utimi ntra nsum nyame o ne chese mo se motena ha muntimi nsum nyame ne chese mote boni muntia. That means someone free krum ha muntimi mfiri boni nim nti fi ha ni free boni nim ne nya nkoma okra. Sa wodi atro ne ti ha no ma ampa wodi ti ha no it will live with you for the rest of your life. Nti se sadia pack your tools go home. But men van fraye nyina me metna se pass me kan bruchire ho asem kire wa hwe a wo be kokoton wo papa asase ana wo busu pani mo busu fie na dia ba bruchire because of the experience that I have here. So what you say? But because of experience I me wo baby a metie nti. So what you say? Now nipa ne bi gu Ghana they see us say ye so bonefo de omunhu bi da. Nti ye mu bebre kura ya sakra no they see us say eye ya no keke. They think it's a bibi papa bi entimi free Nazareth ma. So what you say? So every time
The things they say about where they live, no, and yet. Oh, yes, I want to be grand Neo Krono. Because baby, I would see the Bia Brodia. Also, power. How can you prosper? What do you mean prosper? And go yet. So what you say? Ghana for ye mubi. Ye timid yam say near ma. But can we say, Abia, who babruchen who could dear draw? Who dare draw fear? Me man not to a minute draw fear. Ebia who didn't turn out the code there draw fear. Me man not to a minute draw fear. Tis a menu me no describe what bruchera would be different from mine. Nti I am no correct because would you thrown a dead draw fear? To be dear throw, Copim say yes to me, but nti says, Sadia, you go home, coffee. So what you say? Go. Abruchinyo more now who ya abruchinyo no who assess your life. Who life now who timu abruchino. Hwehwemu who what dia wabeye na ma abruchino nyemma. Wo ba ye na wudi no kra nka abruchino ka beye ama. Wo me di no kra wa abruchino ntino de bia wo feel guilty. So wo be kwa kwhye because abruchino die wo dimi stress mu nyame is because who does so even po ya preach ya trawa wo so wasakra no kra who does so timoni enti obia wo say ye ndimi ntra bruchire nsum nyame no me say mama 3 months kofi because akakakra bi no so rabom na asase age so entra mu if you know yourself say mitimonim mitiwei mi dia ban tro mitiwei me besiki pol salam me be yes me si mi kuro mu ye me de tro ne be gura mu nti me bibia so ye tro nti sensa me ntimi nya die wo sa nipa no wo nkofia yesu ba ohun be ba basa wo nim se wo sa nipa wo te sa ya wo kan mfam for ye because abruchi na etie no obi a wo baby otie me se me mabana me mu abruchi kwasia da na de bia me de me kuna ase ntina mbetra no me yesu nyafo me chiamo sunyafo I love you guys me mo mabaso no man you wo ba because of the experience that I get in abruchi baby a me kunu de me ba nti me de me hu say mabruchi ni good Nesagana so na metia me kaminti me hu nyame because na mete wona na me di boni aha no agene ne yes sound because Ghana won ni trokra ntre be ma wunya sikani wono wankoda aduane kwa nya bi ni eniema mu ye den nti ho no ne ye ni aso a ye de tie nyame ase so what you say nti me krum ha ai obi ase enye no aha ene wunyame tie nani mu kire me nso Ghana na wonam dwom kura ne ye kanyame asem wonam dwom no ne ye kanyame asem wonam dwom no na obi abesete ayi no o kan e de say o preach ahomachi ko na nkofo na mu neighborhood na don brokers nso ni nyina ya anti because ne ye ti bonim so what you say nti se nyanyame na ye madom na ohutiri me de me ba kurum ha Emma Fidie akoma no call from agene ne ye sound and stand within in say come here ebia comment na Ghana ewu so what you see nti media mabro kire me mu ne kwase da biara da na de bia nso me hire awurade so wo ye madom no wode me ba abro kire na ofo de me fa me kunu so capito me da wase se nyame de wo me fa wo so e de me ba abro kire be bie maso ene mani ehu awurade ye kame hu no so what you say nti me mabra mabroche me hu ni duada na me nkasa nti mabroche da so what you say nti experience na mumu bi mu komu no ni nyina ne yekosa experience no nti se wo ye waje se abroche wu ntimi nsum nyame that means that's the place that you are the things that you do wo ankasa wo feel guilty yourself say tibia mi wo mu se yesu ba na mi nkobi nti wo se nipa na wate wo nyame asem no paka wo bag ntem ne kofie kokosum nyame yes mumu bebre mu anu nti
Asofofoi they don't value even the ones anyame krado ne nsaka omo. Timi busao. Yesu baba Africa nko a. Ana obaba abrochiman muso aka ho. Onyame woni mma wa America. Onyame woni mma wa Germany. Lendi onyame ne mani wo. Enko fe Bible no ma. Your Bible no call Revelation. Yes, your Bible no call Revelation chapter 1 verse 7. Your Bible no call. Aye, I saying come for it 7. Revelation chapter 1 verse 7. What's the share? Ona mununkum mo reba na eni nyina behuno ne wona wo no na asase so emusue nyina bebobo ne ho abubuo ane amen. Woso wona mununkum ba eni wo nyina behuno ane wona wo no na asase so musue ku nyina enye Ghana nko a. Nti say you say wan ko Ghana wontimi nsum nyame dia, that means what boni mu ha wen free krum ha wontimi nya boni di. Nti wo say dipa no ka ho na akaka bi na Yesu aba akaka bi na Jesus Christ opie na nimonyam. Yes. O dia wo sabi Bible no ko Revelation chapter 3 verse 9. Bo so tentem say 3:9 hoko. Osi hwe midi ebinom ebo midi ebinom a ofiri Satan hia dan numu a oka se woye Yudafo na onye na emom odi atro no mema hwe mema waba osi mema waba na wabekoto wo nan ase na wahunu se mado esane se wadi me boaseto nsem so nti me nso mekrawo so hwe don a ebeba ewiase nyina so se obeso won a wote asase so no obeso won a wote asase so no ahwe enum. Sa wodo Awurade na wokura ne nsem eye di Awurade pa so hwe don a eba asase so no wo America Awurade obaji wafirimu wo Germany Awurade obaji wafirimu na sa wodi atoro ye ne mafunu a onyame onyi wo mfirimu tinipa bebre ene ye be wo panie ene ye se panie bi ba ene ye se ye nwane a wabra wodi adanse se woti atoro nti wo kono se ka wo pani yi no atoro na wudi ni gem wuti ase ewiase obi bu ne be wo so wudwane nyame a wo hye na ase baby a wo pese wudwane kona bone na wo so wudwane no wunwane bone no but wudwane pane wuti ase wudwane pane ba bone a wuti mu no wunwane sa bone no atoro no wunwane no konkonsa no wunwane no beyi no wunwane no nentinchicha no wunwane no nyinsanyiguo no wunwane no edamamo no wunwane no but wudwane pane. So what you say? Say Awurade asem a wakan say wodi so a wose so wedon eba wiase nyina wankasa ba bi bako obeji wafrim obeji afrim. So what you say? And intine me pese me nuanom nyina te ase se Kristo sum no baby a wote no asantefo bu baby omo se wiase baby abetena wi atade bia wote ne de sa wotena Germany ho ebo kronkron bra eyi wo fi boni nyina mu a Yesu ba onyina Ghana nko a obeba befa bi wa because wo se wo onamurunkum mu ba eni wo nyina behu no asase so musieku nyina bebobodo ho bubuo. So what you say nti nye baby bako nti mfa
abrochi mo ho asafo say abrochi de otia wontumi ensum nyame. That means who check yourself. De wo ye nintia until you feel guilty. Boni a wotimu ninti wonim sese wo da ukoso tena krum ha. Yesu ba unkobi. Udi adanse. Se boni a wotimu no. Se wan fi krum ha wontumi nyai ha. And you condemn. Condemn. And sana de beto wato. Ye kan ye de fro wo mu nyina ese. Yesu at the boy for the me say. Nti ama say so obi ka se wa sakra ko wo mu nyine ne o. But mama kan chiro na Ghana krum hon mo na mo kan e hon mo nye New Jerusalem. Woni boni ekoso wo kuro dim. Ewiye brem. Woni boni ekoso wo wiase. Ye sanka baby say ahade minya kokodura wo boa. So wontima nsum wo nyame wa bruchire ha. Wo so wasakra no. Udru Ghana wontumi nsum. So wasakra mpa ye no wa hane yenhwe. Atro ni jaidi. Aya ne tribia ya na emobo. The way some of you talk. Ya na emobo. Who to boni no you feel guilty. But ya men fans ra yin na woni mu bi ya serious papa. Na obi na ono no ti wona wo mu sa wasakra no kra no no ti boni mo. What are you talking about? I bet you say say no nkene ya esi wa bruchire ha no Yesu ba me ka me kire say ne me wo ha nyina ne nsa beka wo mu. We will sit back. We will listen to preaching from distance. But to make sure say you would do in Kenya in the nipa nka kore. Last na me near Mekasa. Na make a chance ama. Me shall see preaching sana wo school. Was ma wo shall see preaching ya cho. Me am me to way. Yes en chilling come from home so meka. Me drama meka. Ye ka emma. Onyame do wo mu emma Kenya see wo social media. Meka se see you two am to so too. Me come chiro nkenya si butu ewo social media ha e man wo die ne den ya kokodru preacher si ye ka ye tuwa me ka huntu. Yes, but my people Ghanaians, they won't say it. Obiera no nka unka soso me bom pa e ma sa soso bra na nyame adom mra so na nso be preachi obi anso me dia dance da sa wo preaching na sakra na nsi. So what you say? Because so be kan eboa ma utumi enya ahotoso bi say niam ekoso sa dance de ye ana meboa sanete ejuma wo nyame nam yeso aye wo social media no nye common enye common. But still the way some of you talk no as if says you betina akwa me nka me wa aduma bebre ye o. If I did not mean what I'm saying, comment now. Because there is so many I bloggers in no man bloggers here. Omuju omu me na se omu no omu se omu ye champions no. Ye musa bloggers no tama na ye voice na mum from mum no omu he na where are they? Ntisi ye kese akoshibra bloggers kukuda omu ka we die na ni adi o me se ko nyame ya na omu troublemakers no de nsa ka ho nka cruise ko mo nka ho guess you baba ya omu se ntom nyum mfre wo mu se nyanya me ne hia ye kwamu pa ya soma nka omu nka ho me ka me kire. So what you say and approach dia ho ehin na ate is because where you live. So what you say baby a wotie no eho na ye osa atra wadie na woda so timu a wo se wasakra nso unyae no ye mfa mfra ya ni ye nka ho ye di bre papa nti yo fra wo so fa ka chense papa baby a metia no boni e me die nti metena ha ntimi nsuma awurade nti kofie na ye mu bi ye ni abre pa onyame de nsa kan ye ma and no wunni fie kura na wo so wunni fie no wo baba na wo ma Bible studies wunni ho kura you didn't even tell them what to do. Now they know their times. I was a time where you say I was a time where nyame de wade agi ye fie
Me come baby a me ba ma no sha. And me ni Ghana nso hwe nkanya ya si akola ne mu. Nka it was impossible. Sa akola no kra bebo Yesu din. Aha na me beti ase se wonyame so wojewa. No wojewa no fie no se nete. Ti se ka wasakra mpa. Nka wontra se de bia e na broche de e ne yentimi hwe. Ye mu bie ni abiri o. Mu be hu ye ho heaven no mo nsama ma Christ. Ye mu bia ye hot. Ye mu bia di aprema fo bi gu ha o mo hweme. Wo ni abre. Wo nyina dan ye mafunu. Na guess be mejai na wona wunya ye. Guess be adwuma ne mu kuku dam. Me se mejai a wona wunya ye. Momo nye se de ya center krobi so se ehodi nyame tumi ye adwuma ho. Other countries di nyame tumi ye adwuma ho. Who told you? Fashion koma ne America no. Ni America no. Billy Graham ni America no. John Hagee ni America no. What are you talking about? Bonky ni Germany na no. Nti nyame ntimi nyutu obi wo Germany. Nyame mendi obi. Mu bi mu kasa o. Mu bi kasa too much. Too much. Tia hanso. Revelation chapter 6 verse 12. Ose na otin so ano a etoso nsia no ano no mihuni na asase wo so kese na owia dane tum se enwi kotokuo na osrane dane se moja na osoro nsoroma hwehwe asase so te se broduma mframa kese ewo so na babunu etete na babunu egu na osoro ne osoro yi ne ho koi te se enwoma wabobo na emepo ne nsupo nyina tutufri de ewo na asase so ahemfo ne nipa akese ne asafo hene ne adefo ne ehiafo ne ahodenfo ne nkoa ne adehye nyina hunta obodan ne emepo mu emutan emu na okakire ose na okakire emepo ne ebotan no se munhwe yenso mfa yen ehunta emfridie wote ahinwa no eso no ne odwama no abufuo no ho efrise na bufuo da kese no edu na hwan na obetumi agina ano asem we ya bible ikan enye kuro ba ko peso de bisi sabuchira himfo any president ibi dwane akoka kire me posa mumfa yensi a the same as Ghana, the same as Germany. It's not one place. Ntinye baby bako ena nyame mawo ena nye baby bako ena de boyefo e wo wiase nyina ti baby a wo betina wo di bebre se wo besuma urade no urade beba abebo ho so what you say nti mu nyame no a na ese mu pese mu prove a kire se onyame ntumi yusu obia e wo kru bia so apart from one particular place. Ontimi yusu obi wo ekrofufro bia mu nti ekrofufro o maka nyina obi enyankwa age se kro ba ko pe sha yemu bi wo nyame de ye ba hanu krom hanu because of this time. Yemu bi onyame de ye ba ha because of this time ebe ye na djuma bi ebe wo ma obi o ka mese aka bibia kire wo onyame man kenya isi social media because of sene ya buru kira sofo bi enka no kora enka nyame nasem ne ye nkire ne ma
sir, what I'm doing is mistake. Don't tell me, sir, I'm just talking. Because me wa bruchile intimini nkwa. Don't say it. Don't. Yeni abrio. Ha. Oti we are se na won testi krobi. Difference. Who come wasama envalu. Matana Africa. Minim said ye Africa ye ne city. And I'm a babruchile abetna hanum. For almost 18 years. What did me drew Ghana see? I met my pay much the difference between Abruchile and Africa. Obi a on tina Abruchile da. News a son of fa aka any the obi aka and obe can't know. But only the what's no krunu then your man and your peda. And your peda. Me tina Abruchile almost 18 years. Me drew Ghana. Na me te Ghana no enema me koye me hu ye no na me te Ghana me hu ne sa but me free ha koye no I see big difference. Woman me pen and paper say me list Abruchile na me list Ghana me tuma ye ni me no atro entro we mu nipa say the woman ni ye aha woman lifestyle city any ha say the woman lifestyle city I can tell you why because Martinum I've been there. Metina Ghana for 24 years. And I'm about Metina Abruchile for almost 18 years. So what I say? Because let me 24 years na Abruchile. I know the difference. And I can tell you. But will be one thing had that. Obi tina the baby no wakodi na trot ni boni mu a. No obi na no keka nsembia. That's what they grab. Ya monchi ye musa ye asem. Ni enkamu no kura nkyerem. So what you say? Abruchile hanu na ye wo no. Ni nyina na ya pro. Na even me baby a metie kura no me hu se de news ya na meti no. Ene nsem ya da nkofu bi ka no. I don't see it that way. I don't. She, you were Christopher kan yi wa ha. You would TV be ukrum han ma wosa nyame asem nko a ebi nyom nko a radio bi ho nyame asem nko a preaching 24/7 and I was ukrum baby a open no e ho na wuti so what you say e krum asusu obi kasa last me o say ma obi fra Abruchile ba the lifestyle which Musa said any panokrano, most of Abruchile for you woman, most now was sympathy. Who said the word was yes, and it's true. Most of us have sympathy. You won't be being Koyana Zoom. Obisi when they come, you won't kunafua. You say you best to my Bibiama woman. You won't allow Mutabrim or Bassetrimunya. Yana you who mobo. So what do you say? When you want a mawa how, or the be a free Ghana back, and he still have them send the money woman. Until what you are, they be all complaining, also that's what him. I wonder why you complain every day and you're still in there. If you know here cannot help you, pack your belongings, leave. When you say what the atro, not to foundation work Abruchile kudum ha. One kukuru Ghana won't mean sumunya mea. Me come at church, see run for your life before it's too late. Me bana me metie idea, nya atro na me detia. Me need government to be atro. Me kunu na de me ba kroma so no odi atro a me need tro. Me bibia ye genuine. So what I say? Nti wo check wo ho. Say wo dia wotimu no, eye ntro na wo dia. Now you feel in your heart say, Yesu ba na wo nkobia. Don't waste time. Kan hu dwane. Kan hu ni dwane. Etu trasa man nkofo di ni zongo no. Enye bi ni di ni trasako.
enye bi eni edi no e de say airport residential. So what you say? Nti si nyina yete Ghana, ni bi ti Zongo, ni bi ti e de say residential area. Lifestyle no difference wo. Minimum broche kura wote so. Nti wo fi say bronu a wote so. Nti wo fi say Yesu ba na abroche enya mesom ye den. Ha. Na mo ton abroche. Mimi who say most of you now mo kasa sa no. Most of you no mo ye e de say selfish. Because one person become papa ama nipa no so baby until you will destroy it. Most of you who say mo kasa sa no so mo susu na abroche ne nkoyi ma mo. Yes, because ni ade na wo kan wo sempa na wo nya papa, but wo kan wo sempa dia you won't feel the good. You won't feel it. Abrochire nkola de abrochire nkola me mapana matena abrochire awo a Christopher nkola me mane ya Christopher omutu omu ni namfo ye me mai nkomu jese bibia sesa what you say everything change. So what you say? Me ba junior. Won go school Bible em say Bible no read it 4 times a day. Won kan say ne sakofa Bible. Wo betie me junior wa he wo be bie dan no hwem na ne Bible na da we no wo sua de. O wuti me ma information bi wo Bible mu kura na me sua da. E do Saturday deeper life for yi o mo ye online. Omune nkola hia de nye komo omu wi a omasaman akola nkola ne mentor obia one omu bekasa lasna dan yeka se wosi itiri ni ye mana ya wo omu ha no because most of the people now omu free Nigeria and different African countries eba no because of accent no omu free krom ha no enye be bi ho adifa nti se ye betre ni ye die ye mana omu nyuma ha culture omu free ha no so what you say no omu tumi teach others meti abroche na omu se enye no I'm sitting here I'm raising new generation and I think it's I'm raising young pastors. Yes, because I wonder. Missing now where are they? They don't skip. Ubeba no woman ha se Pastor Kumi in Bible study sir. Pastor Kumi is where Bible study or chat or to papa ko see wa. Nti ubeba me tie me papa ko see wa no. No mususu te Pastor Kumi wo. Tamo mo de tie me papa ko see here Sunday because again me baba be kan English. They go to church, they have their Bible, they have their notebook. Nti se oko na ade no ko chiro ni nyina nti unya busa no bie ne book no ma nsema wote ye nyina obeka chiro. They take notes. Me feel say ye Ghana crack ka me men ko untimi nyasa. Nkola be bi omonyina dri ko omuni sika. They don't care about money. So 30 years obiti Ghana so okoji sikadro obiti radio so enra ejawusu Shira FM abranti a wonru babia antima kwakurase akochi akola ketwa akoro phone ama kola na damo ma hyase di sekan etwitwa ne pass e de koji sikadro here masa. So what you say? Nti se boni bebe wiase a enye baby bako eye wiase nyina na sade ya ne koso onyame so nimne de nti wo protect ne ma onyame wo fiefie bi wa bruchi ha wo visit wo mo every day. So what you say? Eye sanity you mo be eye too much. They crucify us every day. But don't do it. Ahakura na me
se masum dwo me pa obi nsori ma me fie o fra me me pa na me fa nhia obi sister yi na no osa betwem na tade we so de wa sha cho wa sha me se me bi na bi confess o se ma me masha tade ato so 3 times me no wo ka tere me se masha tade ba kododo nam se bi utina brocha da ben wo sha tade ba ko ato so 1 week ama wo dwuma mu kuro bi kasa na wo sha tade ba ko san so me man Ghana ye beka what you sorry demo no calculate obi atade e hye no nsam keka ya ntisa o wo betu masha tade ba ko ato so 1 week 6 months de kwa sorry obi ankasa dentina wo sha tade ba ko so what you say but wo mu ja we nyina be crucify ye tie abrochire se ye na ye nko e be gye mu nsam ye ni abiri o ye krodi asam ne ye tie ye di so ye ni abiri se krodom ye ni abiri ye di Jesus me se so be tie abrochire no so sakra. Don't play games with that person. So we be se me tie abrochire because wonim ye nya aduane di ye nya atade e hye ye nwene isa me yarea e me de be nya sika ko hospital sa niema ye nwene ho nso Ghana obi aduane kakra obedi nti obekwa koditro wo so wo asore fa da nhye ne nsa so wonsi obedi sika nyame wo ma wa hawo me say wo ofisa wo te atro because akakakra bi o no so bom na sase age so wo ofisa wo te boni bi mu so wan fi krom ha nu Ghana untumi nya sa boni num no ko ntem condemn what the boni mu si mi dwane e de say vaccine bi dia kro ina me mani abrio he mani ambre tai mani ambre papa mami anotoa mani ambre papa tia your Bible no ko Sefania chapter 1 verse 1 going o say rade asem eba Sefania oye kusi ba Gadelia ba Ameria ba Hisikia ba enchen Yuda hini Uzziah oye Amon ba breso prana me pra ade nyina afri asase ani akro Ewrade asem ni o se prana obe pra ade nyina afri America akro prana obe pra ade nyina afri Germany akro Ghana nka ho o se prana me pra ade nyina afri asase ani o se me pra onipa ene aboa akọ me pra ewiemu noma ne epumu mpata akọ ne sintidua ene abonefo na metwitwa enipa afri asase ani egu Ewrade asem ni osu bi twitwa nipa afri asase ani egu prana obe pra ade nyina wiemu noma obe pra wo mo epumu mpata obe pra wo mo no wa pra ni po twitwa nipa afri asase ani egu wankasa asase bi wase na metene mensa Yuda so ni Jerusalem fo nyina so na metwaba nkaya ni abosomfo asofo no edin efri ha ayi egu minjom ponko 18 osina Ewrade kum afode dan metwa mmapoma ne ahenema eno ne wona wo hye ananafo ntade nyina eso na eda no metwa obiara
ohuri tra mpoa ase so odi ma minyina 80 he ya wo se na Awurade kum afode da tie niye te Awurade wo kum afode da odi be kum nipa ama ne ho ato ne sei from o me kum nipa bia nso sa de boyefo no bi kum won tie de oka wo se Awurade kum afode da mecha mapoma ni ahenema ka ho do yo ahenema tie niye obicha ahenema no ni wana o hye ananafo ntade nyina nso woni mo hye ananafo ntade o mo hye besifo ntade tutufo ntade o hye atade no obie ne yam o hye atade see me no see you see through so de koda so wo kwahio o mo hye atade na kyekere wo mo ntunkofo sintidua wo mo a wototo wo no ma legacy keke no de ahyeyire no to no de nam kurom o hye ananafo ntade wona hye atade ne bie ye no fum ye hye atade ne ye paye sirema besi no ha no de nam osema straight dress wotena se wo hu na se nyina o se obitwitwa wo mu nyina agu obitwitwa wo nyina agu mpempenso ayedru no Yesu Kristo wo mamma kru bako nti bebia wuti bia bi alert bebia wuti biara bo obreye bebia wuti biara ase bia wo betu wo nyame asemu se wei mempe no twe ho firi ho o tiri atoro nkontompo ne ntintwitwa ahoye apesame nkuminya ewudie o tiri sanyema ni nyina ntijai so ati ase ntinye kuru baako nti wuti ha mesim na misasi so biem wutie menum asemi onyame da ko obetwe kamera na mwape mesi mo de biara da mo se abrochire de wotena ntimi nsum nyame which is say wo sa kuru so no so wan kasa watena se asese hu se sa wotena abrochire wo ntimi nsum nyame de me kame kira wo sa shepe wo tekiti ne move free kuru muntem before it's too late for you janeje wo krankwa before it's too late for you me ma bransa me nim se metena ha na me ntimi nsum nyame a e wo se me run coffee yes sa me tifie nso na me hu se me ntimi nsum nyame ho o se me pa ba bi fa and like I said ewiase baby a obetena wi atadwe bia wotene de Ghana nyame nye different and abroche nyame ye different nyame na wote soro na hata so no hu ma nyina no hu ye nyina nti ye close church so na emra asofo ne bi e wo so mo ha no mo ka nyame asam kire nkrofo nti ye close church so no deeper life for tutum no mo ko Nigeria na you mu bi ya yen kan no kura kakra be honest ofra sofo be honest sofo suban smesi ena metimu abrochire memfri krum ho a mintumi nyai be specific nti sofo bompa ya mam na minya print kitisika na minyane so what you say ban fam fole yai na ebia baby a wotie no wo ya azan mamia no to menya azan so what you say santeti ye mu bebre yetimi tena ha ye boy adwuma na mo de credit na komanga na sofo oh yeah because de bia mo pe medase ni nyina ne se oyi kakrama na obehwoa do nti when we do the work and they give the glory to them which is mimitie ya me say me papa kosi wada roma enna me sakra emi hu niam bi no me nya ni din boda me nya papa ni din boda
onyame na me so kura na mu bebre mu be hu so for kwose ewa sa mo be ka no kura me nya ni di boda because nipa wode wani kira nkwa no ye nya no basa basa tina de bia me kasa na papa ndin na mu uti ase cause obi timi si fie mo obi de bia obo ni din na se me di nyame na papa no so no wa kira me kwa papa no a mankodi ni frafo yechi ama manjira na ni din empa menu so ati ase bebre obo okwa watie so focus ye wa no wasakra o sakra ya wa sha ase preach o mudin da se nyame nam ni pass mesi so ne sakra me no o sa koyo ba kra dia wo hu hinkura nye komo nso mi si ha o na me hu se se wonya me tumi fa mamu so dijuma prophet bi a wo kurum ha wo John Paul Jackson oba besia no nya me soma no se ko kaka kire no se edwuma man no bon wo ewiasim ha ansa na wo no in fact me tese papa na wu manfa mani ko so ehu no kro na ye me ya nso no wo America kuro mu. We have genuine ones and we have fake ones. Say you will fake ones or Ghana no. Say you will fake ones or Abuja. John Paul Jackson. Yatiana Kachinkoman boy Juma. On your bar. This on your meant to be for foreigners. On to be for African. What are you talking about? Yeah, you move as often for a brain. Yami papa could say Wadaroma. No chile mo can be brave, grandma me chesani. Because some of them will say, oh, bam preachy. Naminama do so. No, no, papa no say no. Oh, bam preachy, bearman soon preachy. You will preachy, a home cron. Until at the moment, I won't be take place, you can preach also. Some of them who banakrano you push you away. Why? Because you're coming with the fire. Mumu social media 5 years in the memoir. But my year Juman long time before this. My hit 7 years. Because live video buy and menya 5 years or live video. As soon menya 5 years. But you know me preaching the betumuno. I check. So what you say? But I wonder why some of our people, me Jusika. Mom, when was the last time my man not to what answer Muntia? Sika Kakrama, me be that, na me be so that. Now, when you miss so shabby. Last me catch them was say. Before me free medjumum, papa could see one of mammy or Kasai mammy free medjumum. Because I don't know. No, when you me, I didn't sacrament, but none you may be harm in him. A Jumana me jisi kakesi, me jai. A quaya me faso, me namania my dinkomo or baden was a tea man. Nam say, mammy, Sisia na me free a Juman. When you say Sika me nyakura chain, send me word Jumanim. Nam so we used to tea a mania. Or show, no show. Nam so when you say Sabri when Posocran meet me here, Japadi. Yes. Ha! We used to tea a mania. Oh, when you go to die. A quail of fossil when you miss F nam quabiso. It's unbelievable. So what you say? A quail when you make for so shamino, brother, sister. Make to make say. See a castle will be kakra. Meet me the mehuafra. See, it might be bad thing. Maybe I make us the first, second. Maybe I meant to make us a move for me 7. Me won't tell me. A corner me for so shamino in your common. So let me feel say, you do my way, dear. Me feel more and you may more bo. But me wa who
so me wasum je nyame o ye good time she uti na sama me say o ye o sa be mfaso bebre na e wo so na ya na ifi say ya ho de ye nim de ni nyansa ene he say nye sa o e ya urade ne he o so nyame nhira ene manipa ye odefo brejuma onfa bi nka amafo tempenten kwa ebibo 5 jobs ebibo 3 jobs unsu wonya hwe bosumi ne so na otwe mane ne hu sika nyina sa hwe di ready aye brother sister mi jai ejuma ma sheda ko school akoji lances baby am ye ejuma so nya hwani o 5 star ena metimu ye ejuma so what you say bra me hu sa Sunday kura me kwa ejuma ni nyina ne se me be free on Saturday na me check me computer na me hwe na se nipa no do so me se muntwa me ntum masa akotena nso mentimi anya hwebu until se me tie Awurade voice ansa na me hu sampa se Awurade hira ena manipa ye defo ye bere djuma ye fa bi gan nso obi fi se wan ni atro anya ni mafunu bia onye ye me se wo be di atro no wo be ye ni mafunu na asase no be je ye beto manipa be te untimi so nya bi she sa wodi onyame achi na so be di na chi ya masa obehwe ma bebo nsem ntimumu bebre ofisa setena wuti na okurum hanenye wati Awurade asem opese heaven ukobia na ujitum sese wan free krum ha untumi nso Awurade ani aka ho ni free kan ni free so what you say kan ni free ufi se area na wotie no boni nko na de bia baby a wotie na mawudi tu necessary no mama yatia and abrochire nyo baby a wotie na nenye ntifiri ho ti wobi yesofu kwa wo abrochire yemu no but unyame wona sofu kan so ha brebia mikunu ne ye ene ne ye adwuma Pentecost ni bi o se mame brother no die ni Kristo so ni nyina o de ba adwuma se di wo ye ne niam nam se yes sa na nyame bate so ati ase sa na tie subaya brother ni da na di wo ho no miya mikunu tuma confess apa brother yi o ye Kristo ni ampa o se mame di bi kra brother no be ye atrum fil na no ma o you honest so what you say me say me hu Kristo fo ni bi wa Daniel ade bia me kana sem se me mai teacher young boy ofri Tanzania no ofri no so no ofri ahemfie kese te se me mfa de se asante hene efie aboy bi timidi hene e wo kro nim o timidi hene a oduru ni kro ma ye chia no a ye boye mu ase ni ya chia no wona ne papa ni in the host and o jahini ne ho and in the host ya adwuma na se wone sofukum yi na ya adwuma na wo hwe boy no se di wasi akostu akakra bi no aye doctor a wonim die obi na no kamrofo be kase ya woni krom nso wo firi ho ne bae se wo boy adwuma no wa Africa ma baby ko ye chi no tum kura bi ebi e wo nyame asem nti e na Awurade da sande ne ba ha no boy na slip boy genuine Christian ona na wo ko o ma sori
umunsafuno, one of the branches. Not some of them are done or to force of war. Omo babe dada no say, oh, ubenya say, oh, tufi ho. And we said, no, Kurusi, or Madame. The guy run a brantio and who's sitting whoso when ya na metaka sofu kumibano or no ram for no. Or no na sofu kumiyan kasafa fun friend say. Who kasa me bana sakradi amejedi. Daniel. Wadam for wasakra. O si daddy, this one day, e no kre, madam for na sakra. Konkran bonus. One madam for no kiko forte, o munya nware. Uni kasaso ko onka oba asem. Etu bi ko yiti bi bo ba yes o mo che aware e wa asafo yimu nya bi bo o no mo nware. Kama ebe wezi sa ba ye no no pia bonten. O se ni focus nyina wo heaven. So what you say? Ntita mi se nya memania. Me ankasa meni me sonda ye hu won ne papa. Pure white gown na shisho. O catch them was say sa I say brand name niema ya Louis Vuitton ne ho ahwan ne ye sheda koye shop no the bre o because of say o mo ya this year nti jani nyina ho ne papa they run away from it. Boy juma enya agro ye ko me ne be kuru ko Ghana yi ono nana odi atrenchi ofia me buy na nkola no excellent kurusu bi ani abri o me kan kire wo mo so ate o ti abro kire what ya she amanfo ni abri o yo do the tena ho na ya abro kire de yentimi nso obi betena ha no mo aso nyame beyi sa nipa no e de ne gina ho de waka ho se weitimi sum nyame wa abroche na so untimi nsum e de na we obeyi su sa nipa no de ebu aten she e man bia ye hot na de ba life ni baby ni kuna ko join the okot ma me ni shinti be ma ni bedru fia na ne powers nyina dwo onye be wurafie no onye fa gate ni be wurafie no se wo na ne powers nyina collapse na ne powers nyina jo. What are you talking about? Onye me ye adwuma o ti munsusu nkasa munsusu mu abrochire ni amwa mo nkofie mamu fam for ye muna ntimi sum ye timi sum. Yes me no nya me beda no ho di kire me kroyimu na me ho awrade em se me metigan na kra kasofo wa ka me ntie nda koso me won kofo bia obi ko timi ka ho en sofo wa minimu no nsusu na bra bonye. So what you say? Ye me koso ni onyame ba wiase nyina o o ba wiase nyina o ba wiase nyina nya ba bi bako Tiha Philippians chapter 1 verse 13 tie sa niema na wo pepe ahonyade ne niema na wo pepe nti wo se untumi nya ntrotwa eno nti wutena brochira untumi nsum nyame ahade etena tumi titia. Philippians chapter 1 verse 13 o se na wona ahonyade bedane fomfa de na won fie
adeda mpan wo se obesisi adan na orentenam na obeye bobe tro na orennum munsa Awurade da kese no aben na erepentem se Awurade da no eni ye nwono se odomberema tiemu denden wo ho eda no ye enibreda ahohiehia ne ahokyere da oseye ne amanfoye da esum ne kusuye da mununkum ne kusukuku da tutrobento ne osebo da ereba afasuo emu enkuro ne aban tent abantentene ano sorosoro so ose na mehihie nipa eho na wanante se enifrafo efrise Awurade na waye no bone na won moja begu se mfuturo ne won honam se sabie ose won jitenso won sika nso rintumi enye won Awurade abufuo da no na ne ninkuntwe eja num na asase nu nyina behye na wadwiri aban mpofrimu ara na ode ebeba asase sufuo nyina eso Awurade da no nsema mabobo so enye ba bi bako all over the world boninti yemu bi besisi adan so yenem ebi be yebo be petro ontumi num nsa ye japade ebe da ne fomfa de because Awurade na yaya no bone yense gu bone so senye yie ye kununum ne yayire no mudi wone ne yire na dan pa bakoso nso wonkuta adwen papa emma oba no wone ne kunu na dan pa bakoso nso wonkuta adwen papa emma ne kunu wone ne nua na tie adwuma nso owo na se so what you say eni brush and ma eno anam ni obi kasa nam say sa e dey say ye di na de no amwaye wa warem amwaye da sa ye di na de nam say me need that na de o me di ejade the same as my children omusu di ejade because sa na wo bible mu ye di ejade ti se nipa ni nya because of say ye di na de nti se ni nua ba ma no nkofo obi no wo nhwe no nti o ada se wo de nsa no mbeto no so ana obeje ne nsam sade onya hwe no watimi dia to wo nkoso ebi ani bre ene wo mo ho ya ene wo mo bone e ho ne hye so ati ase nti maame kwa no o predi mama ne mama ni wo fi se ne mama no so be kwa kware obi ba so what you say be man so be hu se nkwala no enye ne dia eye ma ne dia ti wono so no wayi nani so what you say nsanom oh ne se bi ni mo bi ye de nsanom ato ne so agye ne nsam sade o ye bibi enye yi oba besia ni nyina ne se so okoware obi ba tie ma nye yi o na no no wahwe o yire no ma because a person ye kese o ye madu foche nti e ho ne binu ni bresho what ya so dem meku pani ne ni brade wo fun niema e de man ne ma ne baba ma ne onga ho ono ne ko wo ba sa ne ma ne bola ba ne baba ne de ko wo ba e jo ma wa tu because o mu ofio enwoma bem nso sa krusu iti asafo mo ewiasefo na yesa enye Christopher nso Christopher da su di samra yi bi so nti eduru baby be me ko ware a no hwe sa akwase ebu na
ose me ko ware de omudi agade na me ne na wo a me maye me dia so ati ase sanete she wo ye kuma okuta mfi osati asore dem ekwan bi odi ne brother ne be fa so se wo ebi mfa ho nso oti asore dem o sa boni we nyina Yesu si wo ba ewiasefo na yesa nti so wo firi proye ni mu a abeji Yesu Kristo dia quit Mese menyini ba ye na meti sa de na se nam si okay say say na de ne tie okay nti wo oba no wo do magure fie ho a no hu nkola no ho fo mo se mo busuafo mo nya nti that means nkola na ye odia ti wo mo de wo mo yem fo mo nka omo nka ho oba no ko wo ba se bodani bi kura na nyim no ko wo ba ya e wo mo de nti they cherish Bema ne die kofa bi ba nti sa de papa be ko bema ne nsam no ode be he ne ma ne yire oh dabi ki be je akoto tie fi safo we bi titin so ne dem make asai eni brebre amfa nko have you onyame wo me fa ni brebre yefo no way no o me fa bi as we as focus on mutunyum you be die ye why now die ye me wa so you be die ye na die ye we sinkete se obedient say now the kwa enko ye enko ma ye ma me no ne babe ma wa to go on buku ne kura be ne babe me ko ware no ko de duku abo ne yem na yem hyehye no adaya obiba na ebe didie obiba na nieme be ko yama no ni we fi so no so baba no ono so ko fu obiba be ma safu we nyina tia sori dem Yesu bo o bantem okuta na kachie di bre obia se di nyuma tie obia nti wone kwabrane na awo nso wo se ayi ni nua be ma na ehwe ne ma so ati ase saneti onse wo so waware sande ye kon onse wo so wawo o mama ne be kwa kofo bi be ma ba o muso be kwa kohia bi medi nka wiasefo ya nka nya me ye o I'm talking to Christians omo so called Christians no wo so mo ginya me di no still they participate in this. So what you say? Nkoye. Yei ema ye Yehose. Emema na ewo. So what you say? Emema na ewo. Nti na bi si Genesis 38. Ona. Ni nua na wu. Onko fa ni nua na yiri kunafo. Won ne won ye mfantu ni nua be ma no. A wo no eni nti ono oba ne da no opu ne hunsuo agufo because of that onyame kum no nti se sadia ne che se bema na ewo nya oba ti yene na nkoda koye oba dia so ati ase ni afa ho ni treat nkofo nti ukuhie o mkwa ne mai toboy wabusia no wa wukura ke abaifo ne doso they will destroy your children. Safu we nyina te nsafum obi suso ba ono suso oba no ono suso yakoware ne de na ba o se ha me suso me wo mana de say eye media nti me so kwan bia me fa so a meji me sumi kuna japade nyina na me so matena so no mfa kapra kora ma ne ma me suso me fa so no ono so de ni berebere ni bi na munuro so ni etafa mema Yesu ba o so kwa sorry no nam no oji nuru no oji ebremu nsuo no oji kusua kokko e de tafa obi ba onyi nsa ne buso menko kuzu we nyina Yesu so wo na munkum ba eni we nyina be hunu wasi asase so musieku nyina be bobɔ no ho bubuo se mekenka ha wote
Ose da no emoja ebegu se mfuturo. The nipa da sani ho be bon se sabie ye kasa bia oni ma de kro eye toilet. Ose ada no eye mununkum ene kusukuku da. Osebo ene amanfoye da eda no. Ti boni bia obi etim ensefo hweye enkumafo hweye ene muso amu ware muso munye careful. Be wise. Be very wise. So what you say? Ti wa wo mema. Se be ma ne be ko ne be yi yama ne de dabi ko ba ne nko ne yi because won ne wo de be fie. But so baba ne be ko pa ma obi de ne di the last name ato so say Mrs. dia and you also wait for yours. Some for when you know they go to church. They go. Ni sister bi or ni kudu. Omo kwa sorry. Be mana winsa margin ho antiase. Utimi winsa na no de form fife ne ho. Na nkole di ne ho agro. But one no son, the most gentle man you have ever seen. Well, son, Martin say yes. You bumpire, you're pointing. You saw Babesian in this edge. Jimmy some sadie, I sat in some at Tony Shaw, as saying. It is not you know what I know. What just say, well, bread. Emma, any brillianty, be brave, because Jenny, any bread. Ye papa no mfa anyema we hu ye maame no ne disadwuma ye papa no they are not envious mako but ye maame no ne disadwuma no na ka wo ti wi ase kura kanya me ya asore dem awani be bre say nyina most is coming from them. Most of the marriages are ye chitra na why ye frani ye why ye talia na why the ekosu bebre because ubu adibu ha utimi sha chinchim na dale dan na hwa wodu da wodjin ho ntiase bebre mebo fie bebre yesre ya ne atu ye ne ahwe side check fo nyom nko na ebo fie o ma me fodi bi bofie. Bebre so mutimi ware wo ma ko mo ware wo mo ne se bebre wo ware wo mo hunhum mumu se busa mema ne musai na ye de wo mo da hunhum anajo mumu se busa mema no se wo mumu sai ana hunhum wo mbeso da no obi no mada Nindi nti afa eni bre be kum bebre eni bre ye be kum bebre ti abrochira hai obu okra ni kunu ntoma kronto bi mano ntoma kronto bi mano na nkampeso watoduku be mani timo den wono so because wonya ya ne yaje nti extra be na obenya na wodi bia ma oba na me ka kire sa man se momfa adwem papa entena wade na se no da onyame begu na sawudu obetwe na ba no ene ye behe ye dinse kwasia ye dinse jimi ni mfa se kanya na nka na onyame be firisuru musura ade edi wasem dako wodi jimi sa nyere besi ni tua nya hwe o so ya sa to ne pono enya hwe sister koso unkwaje ntio koso jimi sa na dako yesu bebam dako wo beto de ni ahwe afiri so ahwe ade na so obi se wu a obekuno sanati
Ti bebre tempenten kwa bebre adwena ye wo mo kesene bebre they don't know. Bebre hu botan no mo de crashing. Bebre. The beer will be almost, they don't want to hear good news. They don't. So what you say? Remember no so amoso ye di mu no. Mo nsu ntwan ope. No nyame what is true. He sees everything. No nsu pa na fa twan ope. Last na papa ye asem nenti ase. No be friend. No say papa. Me ma me babru cha me hwe no me yen se. Ma han dan ma na me si dan. Na wo se me fa di din. Wo yire ne ma no. Ma me ne se onfa wono ni din ento paper ne so. Ti ne se chine bi se fofia nto ata. Nye bra ne ne yire ne ma dia o. Na ma me na sesa ne mama no do ma be gu. And the papa said, no, don't do it. And try. If you come and met them, my many wants and to football. Boy, they try the best. Obey Yano and some or some other men. Most of you, my men, be on money black here. That's what they do. To me, say, me, my worry, me, from my member. Because me, no. Me mama treat me kunu bad you. No way. Because one only mommy treat me bad ya enya me de. Nti me ma kwan, mommy treat me kunu bad. Debi. Me ma say room no. As a matter of fact, me ni nyasam kura me nkan tro no abedi na tem. I won't do it. Cause man ya, wo be sin nkwasea. Nti me so me we be mama na me hu se wo. Suban bi ekuta wo no. Me ma me the share back to say. Now respect now ho. Yes, sanity. So one minute send the banner. Wa worry e wo mo. She wants to claim everything. You see? She wants to claim everything. JJ dia me say, me bona baso papa. Senye jeda dawrum no wo bae no so obi ne yire ye bibia wona ne yire ne kasema ba ka be ye brebe ka ye kwa awo chenchrin nipa na mu ka ye kwa so what you say sanity munum nsuo ntwa opo Kristo ntie ye nkwasiafo ye di ye kom se de wawu no me near papa she so ne kan was abana you din said you come said you wawu you come said you wawu momonya de ombe bia no nyame obu atentene ne da ko pese obesane aba be hade obesane said you want it na eyesa obeba be hade nti you come said you wawu momumu kwasea mu yense obi abowra ne mem asem ofram kura Yesu mu ye wate obedi wasema ma di ote ba bia wabɔ na dwene boso se onyame se oba beja ne jane ne na ho no ne kunu ne yere akoka boma ye ho namba ko ono na bo aboso te bibi so se wo makwan ne makwan kina ma wonko aware ne bi ne kyese wo fight against the constitution of God nyawo no na wuko nti no musu twa wo pe na da ko awurade be sane aba be hade wan hwa wo wedding na se wo ma hobi ebedru wona ni funu ni yefa ne dia ne se kanem nam ne buru nwaman saa ne ntudi so what you say wo si wo ye mase wo be ware ama na hwe ye kom se de wawu da ko pa awurade be sane aba hade because awurade so wo chire dwama mo mebo na waka wo ho atum sa wo mo adwama nti dako onyame beba bedi wasema ma what you say anybody goes wrong all these people are in the church until I'm catch say
Say Bible nipa bi wo ha ye say abo mo say ye nche won say wo. Nti say wo fulfillment fo bi free mu. Nti day obe preach from Genesis to Revelation one found. Ni nyina ne say wo ye fulfillment. They were in a mix. So what I say, ti ye kom se de wawu. Da ko pe Awurade bedi wasama mo. She, ye mu bi enye social media yi preaching ye mu be emai bebre mu beka no kora. Nyame na mame anoto aso na ware mo tete ho. Ka mu dwane ya che. Because niam ekoso ho nye. Emema bebre nyame na meso na akasa no moya adwebrɛ ka mu kɔ ya che. Emai bebre nyame na meso a preach wo kwan yi ho. Nka dwaman ka mu no obi ekuna wo be 5. Basi wati wo nyame no masama wo so woni bone no me se ye kom se de wawu dako Awurade be sane abedi wasam. So what you say aprema fokuku da manu mugu la yiso na me listeners o mo hwe me wo nya small she e manu London fo ne di Germany fo ne America fo no na aprema fo ma o na wo de sinini mu jake wayi asakra na wa kan ho na ansakra sinini mu jake amimi tie masakra nti me de me ka hye nyame ani monyam se wonam mimu achi ne mani bebre wo man kasofo kra ntimi hwe nanim no opiriti akyere no ti de bia wo nyame pese wo bo adwuma no pese wo wura amro besim no opiriti wo ma wo yi obi firi amro besinim no asakra no ko koso woni woni mo tatisi nyina no ko piriti no moti onyame pese wo bo wura hyawo fum no sakra wo ma no ko ponti obi wa hyawo na mu no sakra no de na pie no sa de ne ko no ko preach because wo ye adwuma no master no massacre nti sa cruise no pomota petrol akromfo bi a o massacre ta petrol jail ubo hu no onamo what you say guess ya no mu yin sentu gui wo mota petrol e de say ayi plan parenthood be ko no gina no preach no pa mai chaw nko yin sen ngu sana nyame ye ne ma ohun se premafo bi wa ti wo so wo fasini no mu jack premeni ba no nso betena se no no moka ti sister na to ne ni oseme kura megidi e wo wi ase maami bi wei sister ya maami anoto a e no no ne ne wo ka Yesu ho asem ja na wi ase nye de no sakra munu musio nchawo po na dako Awurade be di asema maye wo de let them see asisi ye kogem wo de hyekokuo m hodom na wo de sum nyame nkakra yebeko me se wo se aburukyire wo ti antimi sum nyame go home ni wo Christopher wo ha ye ni abrio enwane panie ne nchichire konkonsa dompo mfani nkofie enwane panie ne nchichire dwamamo mfani nkofie wote dwane saa bone no emu na sori aba ni wiase nyina so no onyame nam so age wafirim nyekom enyagro mei bia sakra omoyere no mo boro oti ase yebo mema ni bio hwe ye papa bia sum nyekom ni nyina ne sawa sakra so ati ase bema wo babo no ye de kokana sem bema wo be hwe o ye de kokana sem so ati ase meme bebre no omoyere no mayaka ni nyina ne so wonyem adaya ya masi ebe wo sentwen ye basi ye pesika sister ye kom na wo asundwe mu ate Awurade be hye o ye mfa se kan kan that will be your testimony ye mfa se kan kan o de koso ne di mra no so na sini no mu jak no me mafa mapie enye hu sa ba o miss tana no be pie ya bro punch bi a Satan de punch yo ha de efam no e bia Ghana na me wa comment me nyina comment me so what you say nti se mu huye na mu ntimi nanya me ase maye se
what me will one be ye, Mamon Casse in Sakra, Mamon Cancer. A monk. The trivia moon be quiet to most of Libya near Yafi. Na a yabu yabem. By Shiran Kenya, Mr. Watin Timmy, I say. So what you say? It's never this hour more. My brother, my sister, Mbabanzoya drew in Yakomo. Me say what Nasina Checo who said Bruchamity, Meko Juma, Kahu Coffee. Fiam Gofra. Yeah, hello. Mr. Abrochadia, Mr. Abrochadia, we intimate Suminamio, Mr. Befi, no Mabba Suminami, almost our crown or Muka Munina, no Johnny. Since that we had no master, hey, a month for 3 no more chick, grab a master tabac. So what I say? Yes. Tis a wound to mean who's soon to mean soon, nature's a gun soon to mean soon. 2 persons soon yamu or gun a year shall sit in Timwasi or Kruma. Sir Radin went in Timwas and Adia free hako. Yes, sir, went to me a horse so qua, wouldn't to me. Sape pepe. Also, I hear na bayo, Monsieur Yansafoni Benyanqua. And Jimmy Fung could be that. Why? Because a binuma is some preco. We're done in the Vieno at 2 at the Sessica Futragun, no Sakodana teaching. And Yansafon echo. Or more money bre. I will say, hey, say Jano and Yakomo. Or more respect to Yesu Christo. Ni will be ye, ni moja will shield ye, or move boo, dear papa bay, or one echo heavy. Yes. Sanatio, a baba was sacra. A busianis away a baba was sabri when there was a cowjewini. Now chimping more dear, or more 2 money so. Monsieur Chen or Perate. Ebe. No Monsieur Chen or Pe. A month for your word you. I mean, make chief tea, a corner or no to win party, I say, or no to win beer, or no to win your petition. Mitchell me hating now, a caca crabby. Oh, be joining. So what I say? What I say? Sunday come. Oh, then say free Ghana buy you. Oh, tea, papa. Oh, she said you tea. Dako. Me say, baby, I'm a Bahma. You didn't call share. So be shaming comes and me banny boy, yes, dear. Come on, ye. I feel my tears, say, ready to watch Jim Bakwa. No, Jenny fee. So what you say? It may be some question do a Bible more sorry them. I may be junior, sorry, no, year no. Near Channel Bible, Kufu Base. Near see 1 minute 18. You need baby all. Share. Ha! You need a bread tie. Or for Yammy also no mremu. Obet you 1 man a year. 2 dear, chum free, yes, feeling cacayum. Nakaka crabby, no sort of boom. That's a siages. Yamra canitia. We need to fool young qua. At the Quabe approached dear. Yentimin Suminamio. What did he say? Ah, let him. Sanity. So, Saneco. Miss Reverend, Miss William Brief for Dio. When we need brief, Yama minimum pay heavy apple, and the Brilliant Munyai. Munya mamma no ko wari asumdwem na mo wish wo the best. Munya mamma no ko wari asumdwem na mo wish wo the best. Wo beifo na no obi da wo honhom afi ne kurejai. Nko hu biem. No onyame bebu na dwamammo ene aware seye e de amawo. Enya bibiem. Chi wo firi ho. Now one year, you won't see it coming. Obi okunu physical.
na ne be ma no koda na jo we ya wore say for quit. Yes, simple say ya unse tore bia ebobo ayi e de say hunamani bone no ne eja honhom mu die no eno so weke papa. You stop or who done one sorry asembeto. Mami no trouble dia deal. Me de menya sofo bia mana bol me deliverance me say. Se wo pagya won sakwa awurade anim. E de mpaibɔ ni mu de di se Jesus na nkasa in deliver wa me come kire so be deliver. Me say me sakra foforo ana me so da ye deliver me. Jesus himself will deliver you. Will be deliver. I'm what you. Money now though. Money now de. America can eat ya. We have like this. You come near kitty. It's shut. To be wise. Bible so need to fool one year beba. No than who yinta. Nti kwa fo be fam nya so twen. Enya tete kwa nye saboni a wutim no be fa so wo be nya so twen. So what did they make? Yes. Yesu Kristo wa mama atenefo Obama de boyefo. Nti wo de boye ni sa wo be sakra. No one kutrubo di waseme hu say the one sakra he because was so we vomit me tia sorry them nanso me di suma sidwa waseme moboche wo bia mabodu ku me sikati siminase nso me di nyame so mbekata manim no me di waseme moboche de wo mai be wise Mr. Radiso hu Tene ho hia yo. Bible was winning so one want to win Yankopon hini no. Mama won nada. I want to say for. E dwamamofo. E wudifo. E ma woni mada. E mema woni mema da. Na say so mo say, e say cruise ya be omo headquarters e wo Ghana. Ghana boo. Akasti ebe pa hontuma. Unya ha. Ya fo ni to from here ade. Ebu say tam akase ye de paper be sign say okay say no. Uhia no. Na say TV 3 4. Say go mo so me interview wo. Ehun anya yi na ayi nkramofo bi di wallahi mu nka hyesu. Mo ante ene jo. Komu be shase ya ho reality show. And problem be na we face, you know, see kwa bontia no mu fisi mema ntino. We don't yesu nimfa so. You know the way they treat us no makano masema your mob boy it's like you have to hey, the antini bi antini. Ka kwabra ni be mu TV am matna so. What you say? Yesu so ye krum. Nyame kura se wo chiri abosonsom. Na chiwade abosom kura chiri tumu abosom kura se o mu chiri tumu na nyame so ati ase ni nyina so hyehyɛ hɔ na eboboba ye bi physical ye bi honhom osoro hini na be yo me se akakakra bi no osoro bom na asase agiso edano Sabri amene utiwe na Yesu ba ehu you hear the sound pum ama ewufu a wo mu 2000 3000 years ebe trumpet we asori afiri wo mu wufu ebi be sori sa abodamfo ebi be sori adagam ne bi so asori won tomafufu atade fitam Osun soma betete free so be go for.
na asasiya wo so ha die die ni ma eba no enye koma o sabre we yen sabre we ni agro sabre bebia wo hye be wise sabre we yen so nyame ma obi o you do it for your own self sabre we ni agro sabre we asem die ni mo osoro beji kukuruku na sase awoso ensoro me betiti agu obi na tonyo se sabre no na semasi isi ame no kasai yebetuma ti trumpet esoro be biese na wote pum 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 no be hey instantly anything can happen. We are at the blink. Anything. Tis a tour. Ebe tour he. Obeba na we de. Me de me se me hu a. Ehu. Se Yesu basa. Enye komo. Me hu. Me se baby be ya najo. Na baby so ya wia na baby ya anajo no ni huhu ene nanim hyehyere ebe hyere ama opani kura da fama obitima fa I've seen it we hear me couple times we hear me couple me se ba ko bi ko yi kire me a me ko deeper life a mo ka se me meka ene eja me brofo 2x4 yi me ko ka kire mu no video no go viral. Emsa Nigeria kuro bi ni hono ma deeper life aso dem musa video ni ni. Omo si ma ama madi bi asakra no because na ma no so. Hey, we are living in a dangerous time. Time is near. Jesus is coming soon. Sooner than you think. We are living in a dangerous time. Be wise, be prepared. Get your house in order before it's too late. Yes. The nipa wo ibia ubi humu wate. Mumma trene no no so se kasa no. Munsusu nkasa. Na trene bra ye momma ubi. One ubo wadi. Weigh yourself, determination. Who determine you can do it. Too much talking. Determine. Determine you. Nesa mami no to watch me sakra. Una ntimi sakra. Una ntimi sakra. Itu adwenjen na meso. Ni nitro chirobi timida mada. Chese my henya sound minded. Nso first me wa adwuma mu. Me se abrofu be mu ditro because the pure baby also was new. The bia wo pass am fofreti. So be very wise. Osra hini na be. Baby a wotie ne said ube ko jematu. So fi se Ghana so na abekwa anza na wetu maso nyame ka ho. Na ye nibre yetam ni so. Neset haso na abetena sususu pakuro no. Na nye kuro ni nyina na aseye. Mfe no nye excuse. Na mwa. Period. End of story. Jesus Christ made us sick. Nyame no kwafo. Eni monyam ne ye nkaudi. Ida was sende. Wabeka sachre. Erade boy ni ntimi ni wasem so.
na wopie wani munyam a yanya yeraba boaye na yentumi emmotene ne bra yentumi mo abrabo kronkron nyente ye ho mfiri boni nyina yeda wose se ne wabeka yenim obeyi yate eni munyam ne yeyi nka odin o ye ne radi Yesu Kristo Nazareti ni. Amen.